Hi guys. Dintsambara ba ko hae. Hi ngwanyana. Hi Lucky. Dintsambara ba ko hae. Oh. Yeah, we give it a kid. Ish, go hi. Well, I was making stores, but I didn't like it at all. Like in a, it's nearly really jahile. And I wasn't comfortable the whole night. Like I wasn't dancing. Even next time maybe I so ke bora ke dilo tse dintsi gore moriri a shutla ka tlhakana ka pele. It's like asimuriri wa quality mo dimamo wa rona o tlile but like ish sorry a wa tlhalela ka mokone ke nyaka bo so but how was Zanzu? It was nice. Which I won't lie. No lemonade. Tata really. Just that nah. Because of my hair, like next up papa. Become connecting go papa. You are my favorite girl. Thank you, Palisa. Says you sharp ke sharp. No lord. Ke tsore ke flu. Wana ka orata, le nna ka orata. Wa rona wa tswa Zanzu ya ne ke na lena. Na ke hobotse Dr. Lewis. How's your skin treatment? Yatla. Just that I get to lang like bo. Obo. Can I really break out? I get to again. Just so your maintenance video can't they? How when I get kale ew. Kenana biao. Mo ke luleng di braids ke rile bo manala ajo e ralo motho like abe so mtlhalane marutla loka bar marupile entse o le biao mara tlela mmaka o ira di video content tsa majini ke mo hopotse byang ish o tlo bua next week ke le hae ke tsore ke le hae ke nahana beno abo I still friends with Patrick. Hey, nek na liena mabani. Nek na liena mabani. Oh guys, like mabani ko zantu. Sorry ne ish, ke tsore ke flu. Mabani ko zantu no tletse like di thaka tsa rena. Ntlhalwa ish bashimane ba pila shema. I kana go botsa maka. Bare ya wena ho dile ne. Ke mang o? Ke tla mo check. Ke mang a re ke hodile? Ene nna ke bona o le sharp. Hai ke hopotse e tlo tla tšhono. Na ke hopotse di video tsela tsa chipisi ka makeup tle di tlo tla. Yesterday I said let's meet at stress F3. Chumi. Ke le mo ke tlo irang stress bathong. Ne bile a ke hopole selo. Re steke sa Zanzu. A go tlhalohanya itse. As long as di repove. No le mnate ko Zanzu. Ne le monate ke hona o tsoa e ha kona ke tsoa ish wena ke tsena go mang ka re balana go mang like kona ke tsoa re botse re no le byang e tla phelisa mma no le monate o itse nna next time byala and ne ke sorry ish ne ke netse phone the whole time so marona no le monate ba performile ba ne ba tlilo performa installation e tsamaile byang e tsamaile sharp but ke tse ka re ke tsena ka gate ya ka ke tsena ka mara lift ke kere
because I didn't like it. Why Osanwa? Akisana Biala. It's been like 3 months now. No, Saya Z first. Z Nation first. Which phone are you using? iPhone 12 Pro Max. O nnetse phone bashimane ba le kae ba le teng eno ba le gore ne ke le shy ene bjanong guys o itse ne wa itse gore ga o se kereng ga o sa like ga o sa tifile jo a one ro ka phapha a e khona a ke no go botsamaka so like I said moriri a ka kgona o mborileng wa bona nke se ka moriri ke bashimane ba le ke ba entertain le bo botlhe so bothata e nnile moriri but ke tlo ira di-braids ke tlo loga ka itse gore di-braids di bjanong a o sana bea bojwala total or ke break no aowa I don't know re ke toilet tšona meraka mare o logehane lindo mabana wa tsamaya bjang ke tsamaile shapo are you alone yebo ke nna ke le one yo njimaka ke nna ke le one so ka mompola mara shadi shebo thata e re ke muteng ke no pontsha mamina e hape lena ka ne ke muta kae le seba ka nna le reng yo yesterday we waited and waited phone wa ka e shwetse ke eng guys like re feditse lata and bonolo nanjahile so I couldn't go live bonolo nanjahile so ga ono re ne nka ya live bana batho rona raita ya hae gape le metsi ke raita wa meitsang kere lebelela ka mang o irela yo honeng a botsa kan o iralang Evan
Kono tsoa, yes. Kona ke tsoa. Ha ke bone body ya hao. Mara khane ke body. Iralang. O shota eng? The one, oh, there's this girl who's been asking, are you alone? Sure, ngwana ko hae. Is ke nyako tlhapa, itse ke tlhapele le moriri o. And then ka apeng, a ke tlo go apeya eng mara. Ke nyako apeya. And then ke tse content. Oh, so re bua ka ena, and then ke tse content. Abo. Mara ke na matlo tse content ka tshiko, I'll just go live nje or ke le borule. I can have lots of content. Like I'm so tired, so I'll just go live. I don't know what time. I'll let you guys know more Instagram. Or litla no bona kan. Tada. Ndo. Ntokoze uitlwele eo. Ha re tlohele eo ke fedile ebe ka nna pila like azanka tsaso. Uno jive yesterday. I can't just tell it because we viaga like when mong anya kon kentsha mo di vlogong tsa hae ka motsa ka re ai sesi o tlonana ka re ke snacks. So let's just take the video and then yeah hore ba engage and like nataba guys like le hore nna ke nataba mara ka lo tse dintsi like a ke nataba hey so ka motsa mara ke motse ka re like I don't like my hair but I cannot go to snacks. Let's just take the video and then le ba bang ratsa di picture like jo mirirela ifuna na kare gaming ke nka o bontsha di picture tsa khale like ai awa jo your stories on IG. Hey humulebo yes azanka tsaso ka tshego and askale ke tswile una lta balba shimane fela o tlo trend a ke na taba byang my girl. Like hot renda ka dilonyana tse so hore morira hae wa irala jonka o tshentsa moriro la ndlalanya wa ndlalanya like ke dilo tse leng gore nna shem so ze dim break ebile go no tshe like vele ke tsamele ntse ke itse gore morira ka ha o shapo le ba ka no ntse di video ka no re o itse keng neta next anya go papa ai wa ndlalanya para you hore una le ba ba tlo re moriri eng jo wa irala motho re like dilo di sa vaya wete for yena. I don't trend already kana so mirror it's nothing ke trenda ka ngwana ko hae mara ke tlo tlhapa ka o kama o tlo ba sharp ka yo loha ke metse ngwana la a shombe o preg mara guys kan ke pregisa ke ma ke skobo maybe or biralang like kam ko ke tlhaeletseng or kam ko ke tlhaeletse motho e leng gore o titlwetse ne it's like no so I'm leaving for 2 like itsela ne ke a bona shemoro wa re ke preg ke tlo bo sa warane ke tlo bo like ke tlo ba shaponyana hawa guys you uma ko Instagram lindo kuhle cause wena le moriri wa wait why like a go tlhokomele no a ke bone botlhokwa ba re go tlhokomele lo munyane so marona sha mo healthy I won't lie wa ntlhalwanya so ish guys wa bona o itse nga rena ke pregnant like one like mara o sa wara ke tlo ba sharp a ke itse ke re o bona eng mara go tloloka kanento e khawaneng khalselang ke na le yona kopa ho bona mabanno le bang aka tsa di picture ngwana go hae sorry shem didn't take any pictures askis I'm sorry on tlalwang o rekile kae wanzi ko Mr Price Kids wa mo
Sunny Park. Ka nile mo se lebile ka 160. Ore eng ka wane nte. Yeah, mara helani e alive again. What's up, Lomo Riverside? Mr. Price Kids, yes. Guys, ke raka diaparo ko teng. Even like ditlhako tsa ka tse tsotlhe ne tla ke le bontshe. Almost all my shoes are from Mr. Price ne ne netela ke le haiju tsene ke le ko hale sa makala le di chila so tse kine and ke size o tse ke size 2 ne ya bana and then tse ke size man 1. I don't know if you guys can see it. It's here. Ke size 1 ne and then o tse ke di rekile kae a wa tsa go Mr. Price ke re ke le bontsha tsa go Mr. Price tse ke size 1 wa di bona tse ke le bontsha ka di bonwana ke re ke nto 1 ke size 1 wa di bona like batho bana na ka ba fure ke ra ke na size ya hile o kra mothanne tsore wa wa pe roko ka parking into yes parking ka di sneaker ke tla ira ba ngwana ko hae last ke tla eventeng ya Netflix di red carpet ba re tse di picture ka ra nizo trend ay ang full like ke hanne guys but mara opila eng and then ngwana mongwe tsa reng monna yo guys mara that was a shade wait na like it re ka mkhomo ngwana no nka semle bat are monna are yo ke rata TikTok tsa how bang like le character how you roar like wa pare fela kar agar ne ka per roko ka like ka efose white on tlalwane kar mara unya ko ring sisters kasho and then Mzansi ke says mang Mzansi di chila ke tla ha ka yona one enough and then efose ya ka ke size 1 and then we have these ke size 1 let's so ka para size 1 size 2 maybe ke he ke feel ka re kana size 2 ke tse feng okay tsene and then carbonate let's ke size 2 and then ke tse holonyana tsona ne and then carbo father ke be ditlhako tsa ka kama ke sa judges and then these ones are size 2 and then tse ke di rekile khale mara ene di tlhentse e tse holo size 3 ke tse holo yo and then tse ke le bontshitse and then tse ke tsa ngwana ko hae and then hona letse tsa tshwana le tsele mara tse di fedile ke tsa khalenyana so ibla di sana le size di sa bontsha selo ke dirileng and then di Crocs tse ba mfile tsona ko eventeng ya Crocs ke size 4 ne ke sina size mara ne ke dinyaka so ke rato di apara ka dilo tse ke parking and then let's ke size man size 1 di chila guys ke phela kai hamans kral mus so yeah ke apara size 1 wa nyanaka ka ke ho fe half chomi ke apara size 7 yo sisters yo ngwanyana kamara fila bjang o kreya wedge a re jajana ke re a re jajana bar o di tlisa ke di tlatswe nna nka di tlisa shem yo nka di tlisa and ke shile efforts ya ka e black ko high le vent ya ka eland ko high
and you look ahead at the mail with the negative way. Mara last no aperi hill Nelson man nele hule and like next a conota makayo na jo copula nale nox relay eventing ya fintine. And only event anyway nako like last year to some bedu ali think to some bedu or yeah to so ne cause I get to pronounce as fine high to so ali thing ne guys kawa hili ela enngwe one e teng kwa aksanya kwa ibona ka mara itse mo like itse gore ne ke na metsi stilo and ke sister like guys wait a monate mara ho no mkhutshwane like mo pela modima wa that's when ne ke tsaka like in my next life modimo at least am fe ha itenyana jo like a woman ka o pela ka ele botlhoko like ya ba tsela at least aka bona ke batho ba bantshine ke bone ke batho ba shapunyana mara like ba tseile after ndlalanya and a ke ba blame le nna ke tseile mara pela ke nile botlhoko jo so how monate shame and le batho ba mpotsa ka yona haite ya ka like na kongwe jo like on kra ke se mo di motsung tsa hore ke reng nka o tolerate o bolela ka haite like na kongwe ya ntina ke nya go le botsa maka like ya mbora wa ntlhalohanya motho kra tla monna wa ntlhalohanya kanto stompiso ing like okay chumi like and una le ba bangwe ke ba ibulela pila I didn't know you're short okay ing maruna le bangwe ba he ba nna kanto yo my goodness so like bara o futlhempa ene ke a betha guys wait lena le tse le tseba ke tsene le bona school ke a trapa ka tlala lena yo nna ne ke skima ba le bao like banyana ba le bao tlala di karata ke tsore ba yo nkemelela ing and ne ke skima le ba shimane because ne ke tsaba buliwa nna ne ba mbulia jo that's why no se ke rato gauge batho yo vamphiritse boima jo no that's why like ka gauge like re ka osane wa ntlhala mara like a ke gauge ka ntwe le ngore o tla palla go e change like maybe go body shame or ka sefatlho sa or eng a ible ba ke ba touch ba cause ka itse le bona a ba hula sharp wa ntlhala mara like nna ke rato tsheha jo like ke bona like joku no bona mshimane a bethile like di Jonathan D tse gima tsa di like yo jo like one say sorry like one tlalohanya like di parking di kepisinyana tsa di I love mayo like jo like ish mara mo pelong mnate ne a re le bona ba gola jap no like ke bolela ine ya re le bona ne ba bulia ko sekolong wa ntlalwanya so ish like ba hodile so ha re ba tlolenyana ba phelenyana wait mablom e banna pretty nonosi Tinsa hi please grow your hair with Gianni Angela products for the 6th time okay ke tla dizama choni ke tla dizama wa jola a ke jola money yo I love my cuz erko tlhapang shem yo erko tlhapang kana ke nyolo bontsha sa bara lo to le tlohola chomi piercing e ka ke ntshitse tata screen guys and shendeline o singile happy awa guys kan ne ke jola Neke jola. O pila bja le o sa tlhapa. Tšhomo sa yaka. Wetsine ke rekile botsheng. Tata screen guys. And shendelai. It's a grato tsalam. Ke fila gare ke na le hala ebile wa ntlhala so ke rekile ke nako eno tshwanetse ke nwe furufela ne
Tshwantse ke ne furufela or anytime le nno nka enwa mara ke nya go enwa ke le morese yo nka senyetsa bana ba batho shembara ke tla ya hae ka enwa ke le hae he a ke nya go enwa ke le mooki o kra byanong yo how was last night? It was nice. O tshwantse ke enwe furu ke sa ja selo ne or anytime shinki uch ke jileng ka jeko ke jile buns ka cold drink ene askhala ke jile kona ke fetoje o tla enwa o le ko kanana hey wena o ra rona mo itse ke rai flash tshontsho flash boma yo 3 times kona mo bo sepa bo tsamayang like yo ashem ai wa itse ngwana ko haine o nna mo wena shem because hey ke go lo botsa story sengwe ne mara mola nna ne le la mathomo le la mafello ne ke tla groove ne he ke tla groove like yo I was so drunk guys ne so ke tla groove like ne ke sa go ka groove ka ba mo kine ka bo ya na ngwanyana o tsore tissue ya ka ne le hona ke bula ntlhalang ke tse ka re ke bua ke bula tissue ka ile bala mola ne o tsore aka flash times 3 ke flash tse hawani marina kamo if la bona di unit mates tsa ka di lebelletse a ba tsore ke nna ne kwasitse a mara mola ne ba bolelle reno ka re bana wonna ka re beno go itlwela ke tlo shwela tissue ane lona ke bula wait so like yo guys now it's a great batho ba ke re ba tswa di bareng like bolelle nnapi wa bona ke sa la bolelle re napila ne ke tlo oh sorry ke nna ke lebetse like sorry guys khopela tissue aka beno nna tsore a romanya like and nne tsore awa re banyana eng like posa irahala ne posa ira ke mang le mang like ne ke tailo ka bua ka robala so ne ke lebetse le tissue aka le wena ile hona ke yo ka tla la itse re ya ka eta ba ya ke ya like ke tlo lona mo a su ola no ka re marena ba tsona ka itloela tissue le ka re ka botsa mama ka re ha so manyiwa a re iralang ka mtlhalesetsa ha re maraleng to ka ra mara mama ne ke tailo kireng cause ke lebetse lo lebala na mile ba itse ya tissue ba itse ya chomi ba itse wayog yo I'm that sister at marriage na go I'm 21 no asibutata ne but ish ke fru wa bona re batho ba bolela le bona kona ba tsoa ba bang ba taidwe and then we ira mashata and stuff but it's whatever if it ile and then nando we tsore ke ya toilet ke phela ke kry tsona di chila tseo and like kiring guys like no flash a ke ba botse selo ke no didima like ya nyonza ya lapisa mara like kiring jo ke no tloela ka and I do my own business na mi de ka tswa dilong a se ya ka toilet ile Ashamaka. Ke tsamaeng di tla kopa di kopana ke yo ke phoso mos mara ba nga ba talo hai o tlile sesi mabana o tlile ke tsamaeng sorry